Dobrodošli u svjedočenja. 6. aprila 1992. godine međunarodna zajednica priznala je Bosnu i Hercegovinu. Kasnije će Radovan Karadžić reći da se Bosna i Hercegovina raspala baš na taj datum. Za dan ranije, 5. april 1992. godine, može se reći da je datum kada su Srbi shvatili da je rat u Bosni i Hercegovini neizbježan. O tome ćemo govoriti sa našim gostom Milenkom Karišikom, prvim komandantom specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske. Gospodine Karišik, dobrodošli u svjedočenje. Dobar dan i pozdrav za moju nacionalnu televiziju RTRS iz Banja Luke. Evo vam na početku svjedok ste tih dešavanja početkom 90-ih godina. Bili ste u Sarajevu na ključnim pozicijama, ako se može tako reći. Kako je Sarajevo bilo od juna 1991. godine pa sve do aprila 1992. Samo Sarajevo je bio glavni grad u kojem su se donosile i sve odluke, koje je imao u sjedištu sve institucije. Pošto sam ja iz Ministarstva unutrašnjih poslova, reći ću tada da u tom trenutku Ministarstvo unutrašnjih poslova igra najvažniju ulogu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je pobjedom nacionalnih stranaka dobilo nove rukovodioce funkcije. Obnašali su funkcije najvažnije muslimani, prije svega imali su svog ministra. Hrvati imali šefa tajne policije, a Srbima je pripalo da imaju zamjenika ministra i pomoćnika ministra za kriminalitet. Sve ostalo manje više najodgovornije funkcije, kao što su i kadrovi, su obnašali kadrovi SDA, odnosno muslimanski kadrovi. Po scenariju iz Hrvatske, sve ono što se dešavalo u Hrvatskoj polako se prenosilo i atmosferom i incidentima na terenu i na prostor Bosne i Hercegovine, a o svemu tome je znalo i na određen način učestvovalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova tadašnje Bosne i Hercegovine. To vas pitam iz razloga što se baš u junu 1991. godine osnivaju Zelene beretke, zapravo pokret Patriotska liga. Jeste li vi kao član MUP-a, odnosno čovjek koji je bio tada u MUP-u u BiH, znali za taj podatak? Naravno da se znalo. 1991. godine u junu je osnovana Patriotska liga. To je paralelna, tada paravojna organizacija koja je bila sastavljena isključivo od muslimanskih članova SDA i simpatizera SDA. To je bila ozbiljna vojna organizacija u kojoj su učestvovali sam politički vrh na čelu s Alijom Izetbegovićem i svi njegovi sledbenici iz političkog vrha, odnosno pojedini oficiri, konkretno Sefer Halilović, general. To su sve oficiri vojske Jugoslovenske narodne armije koji su stavili se na raspolaganje već 1991. godine na stranu svog naroda, da kaže. Eklatantan je primjer Mehe Karišika, oficira JNA koji je 1991. godine radio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, a već je tada među prvima potpisao ugovor sa Alijom da će biti u okviru Patriotske lige oficir, što se i desilo. Kako je vrijeme odmicalo i primicali smo se 1992. godine, sve više ih je bilo takvih oficira koji su birani u paralelnu vojsku, odnosno u ilegalnu formaciju, paraformaciju. To je Patriotska liga koja je bila jako ozbiljna organizacija. To je bilo vojno krilo Stranke demokratske akcije, sredinom juna i osnovana. Dakle, 1991. godine kada mi Srbi i nismo znali ni razmišljali da može uopšte doći do rata. Oni su već tada tajno se ilegalno naoružavali, a u cijeloj toj priči najviše su išli preko Ministarstva unutrašnjih poslova i dominantno njihovi kadrova na najodgovornijim funkcijama da se to izvede na terenu. Tad u to vrijeme cilj srpskog naroda je ostanak u Jugoslaviji. I srpski narod se i na referendumu izjasnio da želi da ostane u Jugoslaviji pri tim početnim događajima. Šta je bio zapravo cilj muslimanskog rukovodstva tada, muslimansko-političkog rukovodstva? Cilj muslimanskog rukovodstva, pa i hrvatskog, bio je da se izađe iz Jugoslavije
jer su već Slovenija i Hrvatska priznate međunarodno, nažalost, i njihov secesionizam nagrađen, a razbili sustav Jugoslavije, izašli su Jugoslavije s pravom nekim svojim na samoopredeljenje koje su im i priznali, i muslimansko-hrvatsko rukovodstvo je očekivalo tu nastavak priče i priznanje nezavisne Bosne i Hercegovine. Znači, prvi im je bio cilj da izađu iz Jugoslavije, krnje Jugoslavije, iako je Slobodan Milošević sa Zulfikar Pašićem uradio jedan dokument u koji je podrazumijevao da može da opstane krnja Jugoslavija kao federacija 4 države, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Međutim, i to su muslimani odbili, jer oni su želeli, pre svega Alija Izetbegović, da se osamostali samostalna nezavisna Bosna i Hercegovina u kojoj će većinski narod vladati nad ostalim narodima. Nažalost, oni su se ujedinili odmah sa Hrvatima, svezali su i zastave, to se zna na mitinzima već. I oni su krenuli u taj projekat prvo ilegalno, a onda ubrzano da stvore svoju vojsku i svoje paralelne organe zvaničnim državnim organima tog vremena. Što nikako nije odgovaralo srpskoj strani, jer srpska strana je svo vrijeme željela da ostane u Jugoslaviji, jer je vidjela svoje riješeno pitanje, a ostati u budućoj državi Alije Izetbegovića, koji je i sam napisao Islamsku deklaraciju, i sve vrste pritisaka i dominacije koji su pravili prije svega u MUP da većinski ovladaju, nas je stavljala u potpuno neravnopravan položaj i u položaj nižerazrednog naroda koji ne može da odlučuje više o sebi. Potvrdilo se to kasnije u 1991. godini preglasavanje naših poslanika u Skupštini. Stalno je bilo 2:1. Potvrdilo se, rekoh već, formiranjem paravojske. Potvrdilo se i referendumom o nezavisnosti, gdje jedan narod potpuno nije pitan za to, odnosno isključen je. Iako su Srbi želeli Jugoslaviju, nisu želeli nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. To su jasno rekli naše rukovodstvo tadašnje. Oni se nisu obazirali na to. Oni su išli ka nezavisnoj Bosni po cijenu rata. Regularne snage policije su, pretpostavljam, znale za Patriotsku ligu. Da li su one uopšte pravili neku istragu ili radili na tome da vide o čemu se zapravo tu radi? Ne. Oni su, pre svega muslimanski kadrovi, isključivo slušali političku liniju SDA i sprovodili njene smjernice i odluke. Srbi su im služili tu reda radi. Nema usaglašavanja, nije se poštovala profesionalna struktura kako bi trebalo kod odlučivanja. Uglavnom su odluke donosili samostalno, na štetu Srba, srpskih područja. Dosta tu je bilo nezakonitosti. Nije se tu provodio profesionalni rad, nego se provodila politika Stranke demokratske akcije i u onom dijelu Hrvatske demokratske zajednice koji se odnosio na Hrvate, da se naoruža narod, da se stvore formacije paravojska i da se spremno dočeka priznavanje Bosne i Hercegovine i krene u rat. Šta Srbi čine u MUP-u tada, u to vrijeme? Znajući da postoji takva vrsta ponašanja strane MUP-a. Pa sva previranja u MUP-u se usložnjavaju iz dana u dan, raste jedno nepoverenje. Recimo u samom Sarajevu već zelene beretke u 1992. godini se javno ne stide noseći uniforme i pojavljuje se puno incidenata, narušavanja javnog reda i mira, krivičnih dijela, počinju pretresi Srba, usmjereno se ide na Srbe i što je najvažnije, ide se na stvaranje muslimanskog MUP-a tako što se donesi odluka da se uvede rezervni sastav u enormno velikom broju. Sa uvođenjem rezervnog sastava policije nepotrebnog, dolazi se u preimućstvo nad srpskim kadrovima i potpuno paralisanja rada za srpske kadrove. Desilo se da u stanici policije Stari grad zbog nezakonitosti, zbog pritisaka, zbog nepreduzimanja mjera za kriminalce koji su već radili nezakonite stvari u gradu, Srbi
policajci napuste svoju stanicu i priključe se palama policijskoj stanici. Nisu više mogli da rade, a njima je bio cilj da tim pritiskom, nezakonitostima i neprofesionalnim radom ih isteraju. I stalno je rastao pritisak prema srpskim kadrovima i sve se okretalo ka stvaranju muslimanskog MUP-a. Dolazi 1. mart, dolazi referendum, odnosno referendum je održan 29. februara, ali već 1. marta, sutra dan nakon referenduma, kad su oni proglasili rezultate, ubijen je srpski svat. Kako ste to doživjeli? To je bio šok za Srbe. Niko nije vjerovao da će muslimani krenuti toliko otvoreno, ali to je donijelo im priznavanje nezavisne Bosne i Hercegovine. Oni su znali da će biti nezavisna Bosna i Hercegovina i krenuli su i ranije i prije da prave prave incidente, da ubijaju Srbe. Krenuo je lov na Srbe. Od pretresa naselja, srpskih domaćina, nepreduzimanje zakonom propisane mjere da se otkrije. Ubistvo svata je javna, kao na javnoj sceni, kao da je film sniman, izvršeno. Svi su znali da je Ramiz Delalić Čelo ubica. On se slobodno šetao, slavili su ga ko Gavrila Principa. Pa su se onda sporili da li su to radile Švrakićeve zelene beretke ili on lično, što nije ni bilo bitno. Uglavnom, Srbin nije mogao da pronese svoju zastavu za svadbu, što je običaj našeg naroda, nego je morao to da plati glavom. Time su oni pokazali da idu u rat i da im Srbi ne trebaju i da žele vlast, 100% vlast na prostoru Bosne i Hercegovine. Šok je bio i nama u MUP-u je značilo da mi više nemamo šta da tražimo u zajedničkom MUP-u, nego da počnemo i mi da se organizujemo i da pravimo srpski MUP. To nam je omogućio i Kutiljerov plan. Kutiljerov plan je podrazumijevao novo ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine u okviru, da kažemo, jugoslavenske krize u kojoj mi mislimo bi bez rata bila uređena Bosna i Hercegovina. Dobili smo pravo kao 3 nacionalne konstitutivne jedinice u okviru zajedničke nezavisne države, to smo prihvatili i naše političko rukovodstvo i počeli smo organizovati i svoj srpski MUP, jednostavno zato što nam data nam je mogućnost i mi smo slijedili taj plan i njegove smjernice, a Alija Izetbegović je odustao od tog plana. On je potpisao Kutiljerov plan pa je odustao kad se vratio. Znači da je time pokazao da želi rat. Mi smo na svu sreću imali visoke profesionalce koji su se stavili u službu svog naroda i radili smo organizaciju srpskog MUP-a, Srpske Bosne i Hercegovine tada. Rekli ste da je ubistvo izvršio Ramiz Delalić i logično je bilo da se nakon ubistva izvrši neka istraga. Da li je bilo uopšte istrage u tom slučaju? Ne. I kakva je zapravo, ako je bilo? Ne, to je bio posljednji u nizu scenarija nemogućnosti zajedničkog rada. Jer ako kriminalci počnu sprovoditi zakon, a vidi se kako ga sprovode, tu nema mjesta više za pravnu državu, nema mjesta za suživot, nema mjesta za instituciju sa njima i nama je to bio pokazatelj upravo zbog nepreduzimanja mjera i procesuiranja kriminalca koji se slobodno šetao, koji se hvalio. A kako onda tumačite to da su kriminalci upravo bili u tim formacijama Zelene beretke i Patriotska liga? Kako tumačite taj angažman kriminalaca unutar tih formacija? Pa to je strategija muslimanskog rukovodstva. Svi kriminalci su ušli u oružane snage Bosne i Hercegovine, tada ilegalno, a posle i javno, nakon proglašene mobilizacije i formiranja TO-a Bosne i Hercegovine. I oni su postali čak i komandanti. Pomiješali su se sa legalnim policajcima i sve ono što je nezakonito, to su bile bande koje su pravile haos u gradu. Kao na Divljem zapadu, oni su preuzeli svaku svom kvartu svoju vlast i sprovodili je na svoj način jer im je to dopušteno. Zašto im je dopušteno? Dopušteno im je da zbog pritiska na Srbe da napuste grad pod jedan, da im stvori život nepodnošljivi. Srbi su počeli u strahu, već ranije su oni imali strah jer su počeli
da im prave haustorske straže u zgradama gdje žive. Muslimani su kontrolisali Srbe, pratili, uhodili i radili u jednom, da kažem, opšte muslimanskom interesu da nadvladaju u datom trenutku i budu spremni da ih pokore. Po Alijinoj priči, samo lojalan Srbin je dobar Srbin ili mrtav Srbin. Ostali ne postoje. Govorili ste da su Srbi odvođeni iz stanova svojih i da su uhođeni, špijunirani. Kriminalci koji su bili angažovani u Patriotskoj ligi osnivaju te neke svoje privatne logore po Sarajevu. Ti podaci danas postoje. Kako onda biti u Sarajevu u to vrijeme? U Sarajevu je vladao pravi haos. Kada su ti kriminalci u redovima Patriotske lige i Zeleni beretki i zajedno sa ministarstvom muslimanskim potpuno vladali stanicama javne bezbjednosti u užem dijelu grada, onda su nastavili da sprovode svoju vlast pod navodnicima. Sprovodili su je tako što su svaki imao svoj kvart, svoju mahalu, ulicu, kontrolisali su, zauzeli su, napravili štabove u školama, obdaništima, birali su najbolje zgrade u kojima su imali štabove svoje, ali paralelno pri štabovima su imali na određenim mjestima i svoje privatne logore. Tu su uzeli sebi za pravo. Njima su neprijatelji bili Srbi, oficiri JNA i inače JNA kao struktura koja je još uvijek do 19. imala vremena i bila prisutna na prostoru Bosne i Hercegovine. Oni su, dakle, privodili Srbe, maltretirali, oni su i ubijali Srbe. Oko 200 logora je bilo, a poznato je da još nije utvrđen tačan broj stradalih Srba u užem dijelu Sarajeva od tog perioda do kraja rata. Oni su bili gospodari života i smrti i oni su napravili haos u gradu i život nedostojnim za Srbe. Jako su loše Srbi tada se i osjećali i bili su u stvari peta kolona za njih. Svaki Srbin je bio praćen, uhođen, privođen, zavisno kako je ko sudbinu doživio. I ubijani su. Od toga je poznati slučaj sa Cacom vezan za jamu na Kazanima gdje su odvođeni Srbi i ubijani. Upravo jedan od eklatantnih primjera vlasti muslimanske prema Srbima u užem dijelu Sarajeva u tom vremenu. To su zločini nezapamćeni. Na kraju su muslimani odlučili da počiste te svoje komandante, kriminalce. Neki od njih su pobijeni od njihove službe, ali niko nije u suštini suđen kako treba i na vrijeme. Bilo im je dopušteno da rade sve što treba, samo da Srbi nestanu i da ih nema. Inače, da Srbi nisu prihvatili svoju unutrašnju organizaciju i svog političkog rukovodstva, mi bi se svi morali od toga seliti. Ili biti lojalni i poniženi kao što ovaj dio što je ostao u užem dijelu Sarajeva. I, odnosno, svi dijelovi koji su bili pod kontrolom muslimanskih oružanih snaga. U to vrijeme, aprila mjeseca, počinju određena previranja. Jugoslovenska narodna armija treba da se povuče iz Bosne i Hercegovine. Muslimanski politički vrh donosi odluku da kad počnu borbena dejstva, ukoliko i dođe do borbenih dejstava, da krenu na rušenje kasarni, na zauzimanje kasarni, na zauzimanje oružja kako bi se mogli naoružati. Da li ste vi imali kao MUP te podatke u to vrijeme? Mi smo bili vrlo blizu jednih drugih i znali su i oni šta se dešava kod nas i mi šta se dešava kod njih. Imali smo podatke. Imali smo podatke, a to je scenario prenešen iz Hrvatske. Zaprečavanje, blokiranje kasarni, zaprečavanje i blokada puteva nad kolonama JNA koje ili su trebale da se kreću ili posle da se izvlače, što se desila Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona. Činili su im zločine, otimali su imovinu, vojnu, skladišta municije, napadali, bili spremni, razrađeni planovi da kada krenu oružana dejstva, da napadnu JNA, da ih masakriraju, što se i desilo, i da uzmu što više vojne opreme i municije i naoružanja, da bi naoružali do kraja svoj narod. I to se zaista dešavalo i toliko je to bilo javno da su praktično svi mogli, pogotovo što je televizija propagandno njihova radila, neke stvari je skrivala, ali objavljivala je
dosta toga. Dolazimo do 4. aprila, tog ključnog događaja kada su politički predstavnici dogovorili podjelu imovine MUP-a po ugledu na Kutiljerov plan. Možda nam objasniti tu situaciju? Znači 4. april dolazi do podjele MUP-a, policijska stanica Centar treba da pripadne muslimanima, a vi sa svojom grupom treba da dođete u školu MUP-a na Vrace. Dolazi do oružanog sukoba i molim vas da nam objasnite kako je tekao taj proces. Podjela specijalne jedinice se desila u popodnevnim satima 4. aprila 1992. godine. Mi smo tada smatrali da dalje ne možemo opstati jer nam je pretila opasnost. Bili smo i praćeni da ćemo određeni broj nas i biti likvidirani ukoliko ne ostanemo u zajedničkoj jedinici. Čak je tog 4. snimljen jedan zajednički sastanak u jutarnjim satima na kome je bio Deli Mustafić i neka vrsta uže kolegija gdje je dogovoreno da ostanemo zajedno, da smo mi profesionalci, da nema potrebe da se dijelimo i tako dalje. Jedini sam ja na tom sastanku, na tom, da nazovimo ga užem kolegiju koji je vodio Deli Mustafić, rekao da je kasno došao i da ne postoje više razlozi ni uslovi da mi ostanemo u takvoj jedinici. Snimljeno je to, pušteno i tako dalje, što je malo uljuljalo muslimanske kadrove. Onda sam ja na svoj način našao rješenje da se to izvrši što prije, jer ugroženi su nam i životi i da mi nemamo šta više i dalje da tražimo. To se odigralo 4. u večernjim satima, smo došli u bazu, saopštili moja čuvena rečenica gospoda Srbije odlazi. Rečena u onim dijelom snaga koji je bio i boravio u jedinicu pripravnosti. Neki su plakali, neki su bili šokirani. Uglavnom sam izvukao sve Srbe kojih je tu bilo, oko 36, i izašli smo iz svoje baze sa ličnim naoružanjem, vozilima i onom opremom koju je dužio svaki specijalac. Nismo dirali borbenu tehniku jer bi to izazvalo neke druge implikacije i tako dalje. Dakle, izašli smo, pozdravili se ko se s kim mogu da pozdravi, tu smo se razišli, a sutradan izašli smo na područje opštine Ilidža, a sutradan 5. smo se po dogovoru koji je donešen na kolegiju ministra Deli Mustafića, zvaničnom kolegiju Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, uputili da uđemo u svoju bazu u F paviljon na Vracama. To je školski centar. To je zapravo trebao biti dio srpskih specijalnih snaga, odnosno Srbi koji su pripadnici specijalnih snaga trebali su da se usele na Vrace. Da. To je dogovor i znali smo da trebamo ići na Vraca. Na Vracama smo se trebali javiti načelniku škole Mlađanu Mandiću. Međutim, kad smo došli blizu Vraca, ja sam kontaktirao Mlađana, ali Mlađana više nema. Mlađan je postao taoc kao i 400 đaka, jer je rukovodstvo škole na čelu sa direktorom Balićem organizovalo napad i spremalo se za napad da ne dozvole nama ulazak u bazu i da se taj diobni bilans koji je dogovoren na kolegiju izigra i da se spreči naša baza u koju treba da uđemo, ulazak u tu bazu. U školi su nas dočekali jako utvrđeni, dobro fortifikacijski i jako dobro organizovani kurs za policajce kojim je komandovao po nalogu Balića direktora Termić Dževad. To je jedan školovani oficir koji je iz redova MUP-a školovan u JNA, koji je izvanrednu odbranu spremio i već kod prvog našeg kontakta prema F paviljonu došlo je do pucanja. Ušli smo unakrsno u vatru iz škole centra, znači od strane kursa i dijela starješina koji su otvorili direktno vatru na nas, a iz vanjske, da kažem, iz vanjskog dijela školskog centra smo iz pojedinih kuća se pucalo iz jednog naselja Šanac koje su naselile Sandžaklije
također pored i iz pravca grada od Zelenih beretki. Dakle, to je jedna sinhronizovana akcija za koju su oni spremali. Ja tada nisam znao da ćemo upasti u tu zamku, u tu zasjedu, klasičnu zasjedu. Oni su se dugo spremali, nisu dozvolili da đaci idu u kućama, zato su ostavili kao taoce, da mi ne bi mogli dejstvovati po njima. Oni su očekivali da ćemo mi nečim snažnim da dejstvujemo i tako dalje, vjerovatno se spremili za najgoru opciju. Mi nismo, ali smo ipak bili oprezni kao profesionalci, smo ušli podijeljeni u 3 grupe i onda smo prihvatili borbu i zahvaljujući našoj vrhunskoj obučenosti, poznavanju jedni drugi, pravi smo bili profesionalci, izveli smo tu akciju do kraja, izgubili smo 2 čovjeka koji su nam oni ubili, pokojnog Mileta Lizdeka i Pupić Milorada, i imali smo 2 teško ranjena i 1 lakše ranjenog. Zarobili smo na kraju ove što su rukovodili i što su dejstvovali po nama. 8 smo ih odvojili da idu na istražne radnje i u stanicu policijsku na Palama da se utvrdi zašto i ko je ubio naše ljude. A u međuvremenu, pred kraj te borbene akcije, došli su 2 kukanjčeva tenka i 2 bova, mislim, i tako dalje, da razdvoje sukobljene strane, jer je pucnjava već trajala 3 sata. Reagovala je neko ih je poslao da stanu između nas i eto, tako se završila naša akcija ulaska u već dogovoreno. Sa 2 gubitka, mi nikoga na suprotnoj strani nismo ubili, sve smo ih zarobili, đake smo pustili kući, a ove smo razmenili nakon određenog vremena. Je li iko ikada odgovarao za ubistvo vaše dvojice pripadnika Lizdeka i Pupića? Nikada niko, i do dana današnjeg ta pravda nije zadovoljena i očekujemo da će sud Bosne i Hercegovine jedanput da stavi to na dnevni red i da se počinioci kazne. Kada dolazi do dogovora sa Kukanjcem, tad nastaje tampon zona između sukobljenih strana. Građani koji su pratili televiziju mogli su to da gledaju na televiziji. Da li možemo reći da je tad u to vrijeme već počela jedna vrsta propagande koja će kasnije služiti za neke buduće događaje? Da, na Jutelu sam se ja javio, a gosti kod Milića su bili voditelja tog čuvenog, Vikić Dragan, komandant te jedinice, i Kemo Ademović, njegov saradnik, sad ne znam koji je bio tada u funkciji, zamjenik vjerovatno, koji su pokušali da propagandno okrive nas da smo okrvavili ruke, da smo počinili zločin, da gore koristimo teško naoružanje, zolje, ose, da smo napali učenike i školu i tako dalje. Međutim, upravo zbog toga sam smogao snage posle 3,5 sata borbe da se javim i da demantujem cijelom svijetu i međunarodnoj domaćoj javnosti šta se desilo, kako se desilo i da nismo počinili zločin. Naprotiv, mi smo izgubili 2 čovjeka, mi smo ušli u zasjedu, mi smo trebali da samo uđemo mirno po diobnom bilansu. Međutim, objasnio sam da oni nisu htjeli da mi uđemo mirno. U centru Sarajeva održavat će se i miting i odjednom počinje, ljudi su se skupili ispred zgrade zajedničkih institucija, bili su svi za mir i odjednom na televiziji Sarajevo gledamo snajperiste koji pucaju po ljudima. Ko su bili ti ljudi koji su pucali iz snajpera po ljudima u Sarajevu? Da, to je bilo, mislim, 6. aprila, sutradan. Mi smo bili već na vracama, utvrdili se jer smo očekivali da će nas napasti. Prirodno i vojnički je da se obezbedimo i da organizujemo odbranu. Vidjeli smo veliko okupljanje i mirovni miting takozvani. Čak se je čulo sa megafonom šta su pričali i tako dalje. To je mirovni miting, nazovemo građanskih snaga, koje je, shvativši da Bosna ide priznanjem u rat, htjelo da okrivi nacionalne stranke, pa čak i Aliju, i da kao posljednji pokušaj utvrde smjenom stranaka, da osnuju vladu nacionalnog spasa i tako dalje, neke druge, da kažem, iscenirane
stvari su tu htjeli da provedu. Okupili su puno naroda, ali su i isto vrijeme postavili svoje snajperiste, prije svega zelene beretke, pa i ostale. Poslije ćete vidjeti, ja ću pomenuti ševe, već odškolovane ubice za prljave poslove i tajne operacije, silna ubistva koja se desila na svim stranama od te formacije. Zvali su ih odred smrti. Oni su dejstvovali u drugom dijelu mitinga i počeli pucati po masi. Masa se u panici razbježala, propao je miting. Poruka je bila da nema mira sa Srbima u Bosni i Hercegovini, da se okrive Srbi. Jer su rekli da sa Holdeina i ostalih objekata pucaju srpski snajperisti. Vikićevi specijalci su tada ušli u Holdein, u prostorije SDS-a, misleći da je tamo Radovan da ga hapse. Zatekli su neko osoblje, možda par pratilaca, hapsili ih i okrivili da su oni prezentovali su svojoj javnosti. To je već medijska kampanja, jednostrana, prljava, koja će nas cijeli rat pratiti, srpsku stranu pogotovo. I na kraju krajeva je tresla se gora, rodio se miš. Oni su odradili jedan scenario po kojem su trebali da okrive nas. To je početak svih scenarija gdje se Srbi okrivljuju za ono što nisu radili. Da se vratimo na ovo prethodno, vi ste zapravo uveče 4. aprila trebali da uđete na Vrace, ako se ne varam, onda ste 5. krenuli. Možemo li reći onda da je 4. april zaista bio presudan datum za formiranje MUP-a Republike Srpske? Možemo. 4. aprila je ubijen i policajac stanice Novo Sarajevo Pero Petrović i 4. aprila smo mi podijelili specijalnu jedinicu. Najvažnije za Srbe u tom trenutku je što smo mi izišli na srpsku stranu, nismo ostali zajednička jedinica koja je bila vrlo opasna za srpski narod, i Alija je mnogo računao na tu zajedničku, čvrstu, jaku formaciju koja je uživala ugled i u jugoslovenskim okvirima kao specijalna jedinica. Međutim, zahvaljujući mojim kolegama i meni lično da kažem, mi uvidjevši šta nam se sprema i da nema mesta za nas tu mjesta, odlučili smo da dijelimo sudbinu svog naroda, postupili smo sa instrukcijama kao i svi ostali i učinili smo pobjedu koja nam je obezbedila autoritet da Srbi ne treba da brinu, ima ko da ih štiti. Mićo Stanišić će sutradan, je li tako, napraviti zbor i odrediti okosnice budućeg MUP-a Republike Srpske? Jeste, sutradan je prvi ministar Srpske republike, MUP-a Srpske republike Bosne i Hercegovine, Mićo Stanišić, došao i održao kolegij. To je postalo sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske republike Bosne i Hercegovine. Tu su podijeljena i prva rješenja o postavljenjima. Tu su polako izlazili i ostali policajci iz stanica sarajevski, da kažem, iz užeg dijela, jer su tamo neki koji su vraćali se slučajno u smjeni na posao doživjeli maltretiranja, prebijanja čak. Eto, jedan je i ubijen policajac Pero Petrović prethodne noći, tako da je to bio znak: vi ovdje nema šta da tražite, napuštajte grad, napuštajte MUP, ovo je naše, mi smo vladari Bosne. 8. aprila 1992. godine tada ostaje krnje predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni donose odluku o osnivanju teritorijalne odbrane i proglašavaju ratnu opasnost. Biljana Plavšić kao srpski član u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Nikola Koljević se povlače iz te institucije. U kakvom stanju tada nakon povlačenja naših predstavnika ostaje Sarajevo kao grad? Sarajevo tada postaje podijeljeni grad. Kao što policajci idu ka svom srpskom MUP-u, zbog pritiska ovi bandi paravojske po Sarajevu na Srbe, polako cure i srpski stanovnici Sarajeva. Napuštaju te zgrade i ostalo, jer više se ne osjećaju sigurnim. Čak i avioni JNA u tom periodu, ko želi, napuštali su prostore i odlazili u Jugoslaviju ili u neke druge dijelove koje koga imao, gdje je bila većinski srpsko stanovništvo, rodbinu i tako dalje. I sam napustio mjesec i po dana svoju zgradu i nisam stanovao u njoj, zbog toga što sam već
ja i moja porodica trpili ogromne pritiske, obilježen nam stan i nikad se ne zna kad će neko doći u taj stan i s kojim namerama će doći. Zaista jedan pritisak, uhođeni smo i praćeni i po pitanju podijeljenog grada, grad je počeo da se dijeli na onu zonu koju kontrolišu muslimanske snage i na dio koji ima svoju policiju koja se stvara. Vraca su bila slobodarska. Doći do Vraca je značilo slobodu. Sarajevom su tada već pripremljene od ranije harale bande kriminalaca koji su držali kvartove, imali svoje štabove, provodili svoj zakon, to je zakon u topuzu im bio, prevodili, mučili, ubijali i one neke ljude koji su smatrali da su peta kolona su zaista likvidirali odmah, bilo je puno i ubistava. Srbi naravno nisu osjećali da je to više njihov grad, oni su kretali ka srpskim prostorima ili van gdje je imao koga u okviru Jugoslavije tadašnje. Pretpostavljam da ste i vi bili jedna od tih meta na poznati događaja od 5. aprila. Da li ste i vi bili jedan od tih ljudi koji su uhođeni i praćeni? Ja sam uhođen 2 mjeseca prije podjele same jedinice jer sam označen kao i svi ostali rukovodni radnici Srbi, a i svaki specijalac jer imalo ih je dovoljno da nas mogu da prate, uhode i da nam u datom trenutku, ako zatreba, dođu u glave. Prosto rečeno. A ostali po stanovima u Sarajevu također su imali istu sudbinu. Ja sam morao da napustim svoj stan 2 mjeseca prije podjele i od počinjenja oružanih sukoba. Mnogi ljudi iz MUP-a su znali za to i morali su također da napuste i onda smo se svi 5. aprila skupili na Vracama. To je jedna velika pobjeda i obezbeđenje tog prostora je obezbeđenje slobode i pružanje otpora toj budućoj Džamahiri Alinoj. Rekli smo im tada, nema Sarajeva samo za vas. Sarajevo je i srpsko. Međutim, sama situacija dalje je nalagala da prvo obezbedimo ono što smo uspjeli da kažem, bude naše i da radimo na osnivanju MUP-a i po dubini. I sam ministar Stanišić je tada uz veliki pomoć tadašnjeg zamjenika Mome Mandića radio na formiranju Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Kada govorite o Sarajevu i govorite o podijeljenom gradu, koji dijelovi Sarajeva su bili u rukama Srba? Da li to Grbavica, Vrace, Nedžarić i dijelovi Dobrinje? U tom periodu uži dio grada je ostao u rukama muslimanskih snaga. Okolni dio Grbavica, Vraca, Vogošća, Ilijaš, Ilidža, dio starog grada, u stvari sav stari grad tada, Hreša, ne računamo Baščarši, on je uži dio, Pale i tako dalje šire su bili pod srpskom kontrolom. Posle se vremenom od počinjenja oružanih dejstava linija razgraničenja mijenjala nešto u našu korist, nešto u njihovu korist. Tako se desilo da su oni srpske pofaliće počistili, etnički očistili, spalili kuće, imovinu i radili prave ratne operacije prema Srbima, želeći da prošire tu svoju užu gradsku zonu koju su tada kontrolisali. A da li se može onda govoriti, s obzirom na to da su određeni dijelovi grada bili u srpskim rukama, da li se onda može reći da je Sarajevo opkoljeni grad? Sarajevo tada nije bilo opkoljeni grad, ono je bilo podijeljeni grad. U tim april, maj, juni i tako dalje mjesecima. Kasnije, kako se razbuktalo i povlačenjem JNA i stvaranje Vojske Republike Srpske, prvi korpus armije, navodim primjer kako ne može biti opkoljeni grad, jer u užem dijelu muslimanske teritorije prvi korpus
takozvane armije BiH je brojao 40.000 ljudi u tom trenutku, a Sarajevsko-romanijski korpus Vojske Republike Srpske 18.000, s tim što je popunjen bio sa 13.000, od toga 4.000 poginulih. Sad je jasno, gledajući ove brojke i pokazatelje, da Sarajevo nije grad pod opsadom. Jer su mnogo duplo jače snage bile armije BiH, a više se opsada pominje u propagandne svrhe, zato što je Sarajevo trebalo da bude žrtva srpska i u daljem razvoju događaja do kraja rata i oružanog dejstva mislim da su Srbi imali problem prvog prstena, to je uži dio Sarajeva, i nalazili su se iza leđa im je bio drugi prsten muslimanskih snaga, počev od Zeničkog korpusa, preko Kiseljaka, Pazarića, Igmana, Bjelašnice, Treskavice, Konjića, Jablanice i tako dalje. Dakle, mi smo bili u prstenu. A oni samo pričaju u jednom dijelu ratišta bosansko-hercegovačkog, gdje je Sarajevo najvažniji dio bio za njih i da ga proglase gradom pod opsadom. Isto oružje su imali i oni, isto oružje smo imali i mi. Svakodnevna dejstva, i snajperska, i minobacačka, i tenkovska, i svaka druga, su bile razmene vatre, stalni napadi, pokušaj deblokade tog prvog prstena, proširivanje svoje teritorije se odvijao i bila su svakodnevna dejstva. Praktično bila je borba za svaku kuću. To je bio vrlo težak i vrlo surov rat. I svakodnevna borbena dejstva i svakodnevna stradanja. Oni su snajperisali po Grbavici. Nas optužuju da smo samo mi njih snajperisali i tako dalje. Dakle, jedna nerealna priča, jedna propagandna priča po kojoj Srbi trebaju da se okrive i da su agresori i da su loši momci. U to vrijeme vi govorite sada da su snajperisti djelovali po našim područjima gdje su živjeli Srbi. Ko su bili ti ljudi na njihovoj strani koji su bili snajperisti? Snajperisti su već ranije odškolovani njihovi. Pod jedan pominjem Ševe, jednu tajnu organizaciju koju je bilo negdje oko 27 po nekom spisku, mada se ni dan danas ne zna i ostaće vječna tajna, i oni se međusobno čak nisu poznavali jer su tako bili organizovani, a korištene su i pripremljene za diverzantska teroristička dejstva. Obučavali su ih instruktori iz Irana. Imali su svoju bazu u Pogorelici. To je kod Fojnice, mislim. I kad je međunarodna zajednica 95. mislim, posle Daytona, došla da to prekontroliše i stavi pod kontrolu, zatekla je te strane instruktore koji su ih svakodnevno obučavali, odnosno obučavali kad je trebalo i koliko ih je trebalo za izvršenje najprljavijih poslova. Oni su likvidaciju radili na svojim muslimanima i Srbima i Hrvatima po naređenju političkog rukovodstva, odnosno onih ljudi koje treba da se uklone. To je bio neki odrez smrti, tajna organizacija koja nije bila na spisku Ministarstva unutrašnjih poslova, formiralo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ali nije se znalo ko su i šta su. Na dana današnje zna se za ubijenog šefa te formacije, mislim Nedžad Ugljen da se zvao, zna se za Herendu, za Šošića i tako dalje, čak i neka žena, polako će to valjda jednog dana da se te ubice privedu u licu pravde. Oni su koje kuda po svijetu sa promijenjenim identitetima i tako dalje. Oni su i onaj deo, siguran sam, koji se tiče Holdejina, posle Markala, prije Markala, naravno, ubistvo Romeo i Julije, kako su prozvali Srbina, mladića i djevojku, muslimanku, oni su odobrili da oni pređe iz muslimanskog dijela na srpsku stranu i onda su i na sredini mosta ubili. Mi znamo da su to radile Ševe. Nije bitno sada ko je od njih, ali oni su to uradili, jer oni su bili namijenjeni za te scenarije po kojima smo mi uvijek okrivljeni, jer smo mi nešto uradili. Da li je bila granata za Markale 1, koju su također oni specijalisti za
terorizam za minsko-eksplozivna sredstva koristili i ubijali ljude svoje prije svega, tako i snajperisali. Jako sve žene u crnom što su po Grbavici, ako ih je bilo, prepoznavale su Srpkinje po svom običaju oblače crninu za nekim od poginulih, ubijali su ih i tako dalje. Dakle, jako dobre su imali snajperiste oni i dobro obučene su imali, ranije su bili pripremljeni. Govorite o Bošku i Admiri, zapravo o Sarajevskom Romeu i Juli. Jesu li oni su u tom trenutku željeli zapravo da pređu na srpsku stranu? Jeste. Oni nisu želeli, on se vratio, srpski momak se vratio po muslimanku djevojku, da izađu iz tog Sarajeva, jer su oni, miješana struktura stanovništva. Valjda im je i obećano da će ići negdje dalje prema Kanadi, to posle slušam, tu tada nisam naravno znao, a onda ih je neko, taj koji ih je poslao, taj ih je i likvidirao na sredini mosta negdje kad su prešli. I naravno tužili su srpsku stranu koja tada uopšte nije dejstvovala. General Sefer Halilović isto, kasnije će se saznati nakon rata, bio isto meta tih ševa. Tačno. General Sefer Halilović u svojoj knjizi Lukava strategija je opisao da je u njegovom stanju podmetnuta najvjerovatnije minsko-eksplozivno sredstvo kojim je ubijena njegova supruga i mislim njen brat, a sve je bilo namijenjeno njemu, a on se u tom trenutku nije zatekao tu i on je javno progovorio o tome i to se zna da su izvele ševe također. Sami su priznali. Kad će kod njih odgovarati, vidjet ćemo. Nadam se da je pravda spora, ali dostižna. U tom svemu, u toj igri rata, ako mogu tako da kažem, na koji način su muslimanske snage dejstvovale po srpskim položajima? Bio je poznat onaj moment kada se na jedan kamion instalira minobacač, ispucaju granatu, ona pade na naše položaje i onda krene uzvraćanje. Kakve su sve metode korištene tada? Prethodno moram reći da iz užeg dijela muslimanskog Sarajeva, iz te urbane zone gdje su i civili, njihovi štabovi ovih zeleni beretki su bili smješteni recimo u hitnoj pomoći na Dolac Malti. Tu su nešeni minobacači sa municijom, onim sanducima. Tu ušlo određen broj zelenih beretki i to je bila njihova vojni objekat je to bio. Znači oni su obdaništa, škole i bolničke dijelove koristili za svoje objekte. Pretvarali su ih u vojne ciljeve. Iz tih objekata, to su potvrdili svjedoci koji konkretno za urgentni centar je prešao posle u moju jedinicu nakon, 10-15 dana i rekao je da je bio tu, kad je to unešeno, on je čovjek pobjegao. Oni su, dakle, stavljali na voz, na šinama, minobacače i kretali se šinama i ispaljivali granate, iritirajući srpsku stranu da mora da reaguje. I naravno da smo mi uzvraćali na to razmjenom vatre. Ne zato da smo iz obijesti gađali, zato što nam se gađa Sarajevo. Bili su velemajstori za to insceniranje i da njihov narod je ginuo bez potrebe zbog takvih stvari. Mislim, pre svega i na vojsku i desavalo se da i civili su stradali ponekad od toga. Kakve podatke imate recimo o situaciji oko ulice Vase Miskina kada su stradali civili ili na primjer oko Markala 1? Kakvi su vaši podaci iz tog vremena? Pa u to vrijeme smo saznali i znamo da opet ove ševe su specijalisti koji su odrađivali prljave poslove za Aliju Izetbegovića, za muslimansku stranu, za njihove oružane snage, da bi se medijski optužili Srbi, čak i zbog Markala i bombardovanja Republika Srpska. A mi to nismo radili. Nije moguće, to su posle ekspertize ruskog pukovnika i čini mi se u zadnje vrijeme neki Švajcarci koji su bili u sastavu Ujedinjenih nacija su otvorili neku svoju istinu gdje je nemoguće da minobacačka granata sa srpskih položaja nanese takve rane stradalima na Markalama na pijaci. Jer morala bi prvo da pogodi krov zgrade i tako dalje. Ne postoji ta ubacna putanja da se to izvede. Znači izvedeno je minsko-eksplozivnim sredstvima na zemlji pod tezgom ili zavisno tamo
detalje ne znam tačno gdje je postavljeno. Dakle, scenarij da se okrive srpska strana, ubijali su svoje ljude da bi došli do svog cilja, što je beskrupulozno. Ti incidenti su se vrlo često dešavali kada je trebalo da se postigne neki mirovni sporazum. A kome je onda bilo do rata u Bosni i Hercegovini? Moram reći jednu rečenicu pre ovoga. Svo vrijeme do otpočinjanja, do proglašenja Bosne kao nezavisne države, Srbi su pokušali mirnim putem da dođu do sporazuma i da rat u Bosni ne bude rat oružjem, nego da se dogovore. To je recimo rješenje Kutiljerovog plana, koji je na veliko zadovoljstvo prihvaćen i od srpskog rukovodstva i od hrvatskog. Jer je to podrazumevalo da sva tri naroda imaju svoju autonomnu jedinicu sa organima vlasti i Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijom i tako dalje, a da budu u zajedničkoj državi Bosni i Hercegovini, da to bude ustavno ustrojstvo i da se tu sada sa puno još detalja urede odnosi unutar. Koliko je značajna uloga MUP-a u odbrani srpskog naroda nakon njegovog formiranja, nakon tog 4. aprila? Vi se nalazite na svim ratištima i branite srpski narod. Koliko je njegova uloga bila bitna u toku ovog prethodnog rata? Ja bih bez imalo skromnosti rekao da je od 4. aprila pa narednih 45 dana srpski MUP kao organizovana formacija zaštitio i odbranio srpski narod na većem dijelu teritorije koja je posle preuzela vojska Republike Srpske. Zvanično, znači 45 dana smo zajedno sa teritorijalcima vodili oružanu borbu da spasemo svoj narod i da ga zaštitimo. Usput smo i stvarali i razvijali svoje dalje institucije i organe vlasti po opštinama i do mjesnih zajednica u regijama našim gdje smo bili većinsko stanovništvo, ali MUP je ostaće zabilježeno da je prve udare oružanih borbi primio na svoje leđa, pogotovo u dijelu oko Sarajeva. I mislim da, gledajući šire, kada je nastala vojska Republike Srpske, mi smo postali sastavni dio oružanih snaga Republike Srpske u skladu i sa Ustavom i zakonom o odbrani, zakonom ministarstva i tako dalje, gdje ministarstvo u slučaju neposredne ratne opasnosti i ratnog stanja se ulazi u oružane snage i formiraju se jedinice i za učešće u borbenim dejstvima. Dolazi 95. godina, potpisuje se Dejtonski mirovni sporazum. Gdje se vi u tom trenutku nalazite? Ja lično se nalazim na Jahorini, na prvoj slavi Ministarstva unutrašnjih poslova Svetog Arhanđela Mihajla. To je prva slava koju smo po našoj tradiciji kao institucija počeli da slavimo i tada smo saznali za Dejtonski sporazum i njegove pojedine odluke koje su se ticale razgraničenja između Srba, Hrvata i muslimana. Imali smo i svoje goste i bilo je i sumnjičavosti među nama, bilo je, ali u svakom slučaju došlo je do prekida rata, uspostave mira i negdje smo na određen način odahnuli. Međutim, posle smo imali glavobolju kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, jer se desilo da dijelovi teritorije oko Sarajeva, srpske opštine, njih 10, budu, kako se često kaže, za zelenim stolom predate drugoj strani u okviru podjele 49-51%. Kako ste to doživjeli? Sa ove vremenske distance moram reći da je to jedan šok da oni ljudi koji su odbranili svoje opštine oko Sarajeva, 5 opština je u cijelosti predato, a 5 je djelimično predato, podijeljeno između Republike Srpske i Federacije. 160.000 sarajevskih Srba je tada moralo da napusti Sarajevo zato što je pripalo drugoj strani i zato što druga strana je dobila to za zelenim stolom, a sve je to odbranjeno i položeni su i životi i boraca i civila i silna imovina i kapaciteti ukupni koje je imala taj okolni dio srpskih opština oko Sarajeva. To je jedna tuga bila za nas,
ali mi smo zarad Republike Srpske to stoički prihvatili, dobili smo Republiku Srpsku i taj narod je žrtvovao sve svoje i izašao na prostor Republike Srpske, što predstavlja herojstvo. Kada gledate s ove današnje distance 30 godina kasnije, šta za vas predstavlja Republika Srpska? Ne mogu drugačije nego da kažem da je to dio mene. Želim da bude vječna. U ovom trenutku prolazi kroz fazu teškoća. Različite su faze posle Daytona, prvih 10 godina, da i tako poređamo, pa narednih 10 godina i tako dalje. Taj prenos nadležnosti mi se nije dopadao što se dešavao. Međutim, ja lično u emotivnom smislu želim da ona bude vječna i da naš narod ostane tamo, jer gdje ima naroda ima i države. Gospodine Karići, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Spremite se jer počinje proljećna TV avantura bez granica. Uz IPTV pakete uživajte u najboljem sadržaju, sniženoj cijeni pretplate ili izaberite smart televizor na rate. MTEL, imate prijatelje. Moja gel kreacija za briljantno čist toalet. Ali postoji bolji Bref način. Novi Bref Brilliant Gel All-in-One. Snažno čišćenje, zaštita od prljavštine, svježina i impresivan sjaj. Apsolutno briljantno. Novi Bref Brilliant Gel All-in-One. Prosto briljantan. Drugi ugao. Ponedjeljkom na RTRS-u.